Hello friends, joton lamsugo as blog aina hai tini hinke norno kaisa request khayo ang request hinke norno nang sane musugo asuk din kobang ma duksuka balukha ang video channel upload khaimai ang mane bagai eke ta kaisa ang video kudur upload khaikya naibaje ani channel onai down thain tongo obani bagai kisana rok ni thani ang request sanmani ke obose norok please norok support khaidi norok support khaya hinke bahayong nai semia bukha onek busaya video upload khaipana onek YT studio rok play mane check ma khayo ba hinke views di phaya obani bagai kaisa request sanona no isnor support khaidi narok support khake hinke kha khlayo ang mate bo naron bagai video tebo kutal upload khaimana hinge kaham video obani ma ang kono interest manya video upload khainan bagai bo narok support khaya hinke obani bagai ang kaisa narona sanem so friend chong ake please support khaidi naro ang video narona bagai content kaham ang snamnani bagai chaitui tongo tabak pura ki pura onek wan sui pekhang onek bahai content narona bai tinai te kaisa channel tongo sagoti pra vlogs o channel bo naro content nui manai orobo naro visit khaidi naidi oro narona bagai samung numungni video tinani bagai ang wan sujak ke naro nai mane friend chong ake o S blog hinke blog simi khene ang ke video continue upload khane bagai ang wan sui tongo tabok kaham video nogo simi ang videos namia phatara ba thangai ang videos namne bai wan sujak aban bagai tabok ke narok no ang joto phungnai ke narok support khaitone friend chong ke te kaisa sane mo friend chong narok ang views kom phano obahai subscribe rok kuro hinke narok ang bai bar contact khaimano ang sago WhatsApp number bo tongo o description rojang naro contact khaimana ang bai ke bang borok ang mono message brokha haifan ang borono reply roimaya bai ke ani kobang busy tongmane bai exam rok choli tongmane bagai tabole naro dakti ang reply roimanai ka khalayo ake naro obahai subscribe kaya watch time kaya ro monetization on khaimia baksa ke monetization on khaini muso ke naro hambai contact khaimana ang naro no support khainai ake views kom phano norok rang aji manai obahai revenue ba dollar barai manai saljani bitra norok 20 থেকে 40 ডলার বুস নামানাই পুরা রিস্ক করে হাইকে কে নর obahai rok jotini otrik rok lani ke nor amai konta khaimana onek low price be nor nang ronai pura nor ang guide ronai ke nor jotini obahai jotini norok khaimia hinke nor rang mangna thangala ang ni jifana khai nor dollar barai ronai obrang sane musogo ke asurotini ang blog khaya ke next ne hote ang blog khainai ba salnai pore rok ke ang bo kisa timeline ago nogo onek samung tabo busy to mane bagai sori nagadi ang dakti blog ti pheri nai norone bagai ke norok video nai manai pura video norone bagai ang ti pheri penjon support khai to ni noro suno nai jotan hambai।